Orlando the playman or wufi ase ono ano boy my bad so onti ni my bad da ebusua me se ena obet na nwum we be shock you Orlando abranti Charlie me ma wakwa aba eba KwakuSmart studio. All right Orlando na wan kasa uye die ni me ankasa de me ye wasani pa wasani me free manso wasa wota KwakuSmart branch hona me ankasa me free ankasa but me ankasa de me ankasa de family na ye wasi but enyum 20 no ye fam Orlando the playman udi Orlando no unya awa he me Orlando ni wo GHS kwa GHS to mo GHS na me Orlando no so fa nickname bia na mo so e ne yeme de na me fa Orlando no say I know how many tracks tracks in the my baby make us my tracks baby almost more than 20 album mo album e din ba yankasa na da so na this am I bad wow am I bad to kakra prumum kakra e che KwakuSmart ahwefo okay I see ona me da unti wo fa me chekwa mpa me nkana me dia che na minimi sanka wo besesa na nipa na ye bone ti no be ye bia na me hwe odonti mapuma ebusuya me hwe wo ye hyenhyen de bia me hye sente na so na nyi na chi no da wa mpe wa yimi boni ya ye me ya na ma ye me ho adonke impanyimfu aso yodo ya duro na so enye aduro nyina na ya no na so hwa me da unti ya kanta me din so ya saso no ma boson kofitu me fo so manji andi se me hweye na obadi andi nitili na so mantie eyedenti madwimfi na minimi so no wana wo pedi suwenti eni yo wameti po komiti afutu anka anyane sanko bi wo ye ya pane sa wodofido bimpem ti wani kwahwe kwase bi kula na odwedwem meka se su ebi ne yede twiro bi kukum na so oni menebuo pante kula mesu wo hye ne tunu na so janu wamu wa buruburum owie wa pedro ni su anwini bi dia wo hurim wani yaje wa ba fie wo so wonya hwe odi mama wadi nti wadwina ne se emu ache na so ya se mu sa wo ye na woge na ya wakwa ma obi awin aje am I bad Orlando the playman who social media handles bia opese ya di tuja na odi be tuja ahwefo ohwe menyum na all social media platforms audio mark ODP music TikTok ODP music amasi management mo management mo so masne ye na natopa manso wasa na newua skinny wo one kofo bebre wo mo support me me music career no me nyim baby me ko Desmond abusuya media handles no odi atudwa Orlando the playman hwe guy we so pro ni minimum wote ye ne nyumo edankasa Orlando the playman and short ye friend ODP. All right guy we what talent bia the voice so auto nyum no the voice yankasa de o wadoma chede no ne nyum bia odi babia no ne nyum ede hwe make sure say obeko all the music platform ni nyina so na ko search Orlando the playman ODP ubenya no make sure say ube follow no u follow na ni YouTube no so no subscribe ama no o subscribe a unwie ye na won so udi ho adanse aya no abo notification bell no so anytime you be drop nyum bia no wonsa ebe kan no first Orlando the playman na o under management bi so be person manage wa kwenya da na no de o under sisi ha de person manage me yo process ekoso afena ye baba sign me na natopa ni na ne ewa nti afena ye be ye paperwork no na ye dia bia oba pese oba bo number no anase ye be mahwefo ahu number na na se na e bi obi pese obi pese ofre wo feature na ofre wo adwuma bi e bia program bi because obi pese obe ye show kakrama no oba pese o do number betujwa ehu nya pa obi pese wo feature be ko meko number no okay me no man 0542 183052. All right abusia Orlando wahwefo nyina ehwe wo wasamanso omo ehwe wo enkranfo ohwe wo followers o fans KwakuSmart the fans any na tiefo na hwefo omo nyina ehwe wo ka bibi kire wo maximum make che me fans for ne say on say omo support good music Ghana ye hwe talent no mama ye hwe say bia woni o ma hit o mo trend nya de ye won kofo bebre o mo ye de
more talent me to say me say nti one support me fans me support omo for many enhwe me omo support ODP music ewo baby ewo all social media platforms so me dey be me more good music and a good tune me disappoint wonder the make a me fans for abusia Orlando de ane na twetwe nkoma KwakuSmart TV anu ani guso ahwe umse KwakuSmart de aha no monkwa no bi age atum Ghana had ye ni size yes thank you for watching us may you acquire the ace blow the beast conquer the seas destroy the deed eliminate the east fight and forget the else make sure also be notification bell so na me drop video bi an sabi timi akabi all the social media platforms say KwakuSmart TV de Ghana had ye ni age boss munum say KwakuSmart enye KwakuSmart ya and na forget it Orlando nene oya me guest no more dey so be KwakuStream ni nyum ni nya aya kai so be follow me YouTube so subscribe man subscribe wa unwie ye aya bo notification bell no so send your drop video bell sabi timi akabi alright I see everything is going that up going in a level there right now they go live KwakuSmart and come here one day in a year